Good morning, ma'am. CSAT के question home ममता का तो उसे को हाँ question से ना number 18 a 4-digit number and is such that when divided by 3, 5, 6, 9 leaves a remainder 1, 3, 4, 7 respectively. Have a what is the smallest number of n? Have a mana hang is it question से ना hiding से कोई n have a 4-digit number of a lady n have a 4-digit number of a lady have a 4-digit number से sige this the divisor divisor aduga remainder divisor sina kya no haragadi 3 ne 5 ne 6 ne 9 ne aduga remainder sina kya no haragadi 1 ne 3 ne 4 ne 7 ne mabani ki difference aita hai moi mein amsi ki difference kya ta hai kanda 2 ta hai ko aduduna 2 tabanina remainder se have adum id compatible oire habidi meaning di kai no kanda divide tawada yadoini remainder sis puthoktoini ko aduga adita di have mabani se manaramdina masigi LCM puthokani LCM se kya ta hai kanda ko 3 ko 5 4 di 2 square le 3 square le adita di 3 adita di kya ta hai 15 into 4 into 3 my tama hai di kya ta hai 90 tama le ko to the 9 ko 90 tama ba le ko say 2 into 3 so 2 into 3 okay LCM से 90 तारे को LCM से 90 तारा मीना 15 into 2 into 3 तारे अगर LCM से माइना 9 LCM से 90 तारा नहीं को 90 तारा बदेगी थी कोई ना 90 तारा नहीं LCM से 90 तारा बदेगी कोई ना करी तो करी खोलक पे आया कांदा LCM 90 से ना कसाई n से ना डिवाइड हो दूँगी equation में सारा पे आया को LCM 90 है वे 3 5 6 9 से ना डिवाइड हो मतलब था कहाँ डिवाइड रिमाइंडर से 2 दादुने है वे रिमाइंडर से डिफरेंस तो से 2 से की डिफरेंस से दादुने मीनिंग दी LCM लोग का दी मारे कमल लोग रहने की LCM 90 से ना डिवाइड हो मतलब था है वे कनाडा डिवाइड हो n डिवाइड हो मतलब था मागे रिमाइंडर से क्या ताने है 2 दाने है वे मागे रिमाइंडर 2 से अदुगी मीनिंग तो नहीं को अरे डिवाइड तो बस कोई ने a ने ना है चला से है डिवाइजर से वो को ना डिवाइजर क्वेश्चन से n है चले जो इक्वेशन में हमारे c की इक्वेशन से ला ले क्या था को अभी दिमाग की डिफरेंस तो हाना को तो 3 1 5 3 6 4 9 7 को अभी का तो थोड़ा पहले को ओके अदुई तारगदी सिदैते कोई ना खांगे मदुदी कइना काना c की n से 4 डिजिट नंबर ओइदोइना smallest 4 digit number पुथोनी से smallest 4 digit number smallest 4 digit number उसी तो क्या दार को 4 digit number ओइ बनिना कोई की 4 digit number ओइ बनिना सिने सु डिवाइड तौबा यादोइनी ने अदुगा रिमाइंडर सी अममम लैदोइनिना मबानी की डिवाइजर का रिमाइंडर की डिफरेंस पुथोने असी की डिफरेंस ना मसागी LCM से LCM से ना डिवाइड तौबा मतलब n से डिवाइड तौबा मतलब ना लाकदब रिमाइंडर तो ओइदोइने क्या ताई को अदुना फॉर्मूला ओइदोइने मसी की अंक से अदुगा
quotient sida lere smallest four digit number puthosi n 90 na divide tawba yaba smallest four digit number se kamaina puthokpa yagani har kanda smallest four digit number se 1000 ni the 90 na divide tawrasi 91 ko 100 lere 90 1 as a padadi ma se remainder tar ani remainder su koni ahen number 3 180 retiragani minus 80 tar habedi kaino harakanda 1080 this is the smallest four digit number divisible by ko retire a jika tarani harakanda 1080 ko aduga minus 2 si tarani smallest four digit number ko magi remainder se minus of thoga kya tarani 1078 tarani tarani answer se 1078 ko sida taba si sini yamna sange natraga sigi concept se gyan tadre haragati atopa angka se lai like yamna simple oina kok na sum hot ya ko habedi 3 ne divide tawraga kya taba remainder 1 taba 3 ne divide tawraga 3 ne divide tawga haragati magi sum lai doi natra option se degi hot pai tare option se degi option se koina 1068 1072 1078 1082 ne option se 3 ne divide tawba ya ga haragati magi sum of digit se puthokre natra sum of digit kya tarani 15 tarani 15 je 3 ne divide tawba ya bre 3 ne divide tawba ya taragati yare ko my remainder se kya tarani 3 ne divide tawba matamda remainder se kya tarani 0 tarani tarani 0 tarani 3 ne divide tawba yare ado akoi gi ngasai gi 3 ne divide tawba matamda di akoi remainder se 1 tarani habe na tro ado 3 ne divide tawba da remainder 1 tarani habe manina masigi number sima flop chale ko masigi number sima flop chale aduga sisu mu yengsi 7 lere 1 7 8 9 10 lere 10 se 3 ne divide tawba matamda remainder 1 tai ko 10 se 3 ne divide tawba matamda remainder 1 tai remainder 1 tai sisi ma yare musipo gi hoina yare ko adagi si 7 8 7 8 lere 9 10 lere 6 16 16 se 3 ne divide tawba matamda remainder kya tai 16 the 3 ne remainder 1 tai ani se ma yare 108 se 10 11 tai remainder 3 ne divide tawba matamda remainder kya tai the sum of the digit ai ni ko koi gi 3 ne divide tawga haragadi sum of divisibility the 3 ne divide tawta haragadi sum of the digit se kya tai koi gi 1 da bane ko another sorry sum of the digit che 3 ne divide tawta haragadi 3 ne divide tawba yai have ne ba aduna 8 9 10 11 tare 11 the 3 ne divide tawta haragadi 2 tare remainder 2 tare aduna ani se yadre ani option ani se yadre option ani se mu yare adagi mathangda mu 5 na divide tawba 5 na divide tawraga kai tawba kya taba 5 na divide tawraga 3 lemba habne kari next kisna 5 na divide tawraga 3 lemba 5 na divide tawraga 3 lemba hai taragadi sida ista 5 na divide tawraga 3 lemba se kamai taw 5 na divide tawrani remainder je kya tarani ko remainder ko remainder adi 5 na divide tawbai ni sisina 5 na divide tawbai ni ko sisina 3 na divide tawbai ni sina 5 na divide tawbai 5 na divide tawba matamda remainder kya tani sigidi 2 tani 5 na sise 5 na divide tawba matamda remainder kya tani 3 tani ma hai se 3 taba do putho habne 3 taba adi sida 5 na divide tawba remainder kya tani 3 tani tani 3 taba thiyo habni na si ani sida so amo si se mu cancel tawra ne ba adi sigi yadra ne adi tani last option je 1078 se ta hawar 1078 mana kok na putho su yai ko angka se adi yam simple oina ya ni ko sida ki answer 19 की अंक से कमारा hot kani habido happy hire ke ko minus series ki form das minus le ba adu duka series ke form se dang asai gi values is minus ira ba either minus thangna na sidai da pot ani le ba adu duka minus thangna na na tra hire kana minus le ba abedi angle se adu ta ni masi se line breaker ko se line breaker
moina line to thugaidone chain id line breaker or chain breaker haitare habedi mathang naina lakpada sumaina tawba potse thengna taragadi koina id relationship se siga gi relationship se lainadre haine siga gi relationship se lainadre haine sumaina tawba potse lerak taragadi sisi chain breaker kawe ado chain breaker se laibra yengse masai ma haise kaina b ga e ga gi haide b ga e ga sida b e le mabani ke marakta relationship laibra laitabra je thige haragadi mabani marakta chain breaker laibra yengse chain breaker ani dum laire ko sidaida ama laire sidaisa ama laire ja line breaker chain breaker adu duna mabani se relationship se haibe ade define tawde relationship b ga e gi relationship se can be define tawbe ade adaida always greater than and haisala na masig statement se la le ko adagi mo yung ko sidadi mo equal to sign later ko equal to sign le ado yeng se sida p q r s t u v adada ma hai se kano s is always less than b here s se ga b ga gi karak sida kari le s ka b ga se s ka t ga manara ne s se t ne se jambe yare sigi kano se irak se s is equal to t less than equal to u is equal to b ne sida sigi s ka t ga manara ne na koina isi se s ne ibe yare ko aduga igi u se ga b se ga manara ne b ne ibe yare s se b ga manara su yae less than or ko s is less than u ko adumaina adugi form am su le adai taragadi mana always na high is la la throw always less than u sorry so always less than b hai always less than b hai se la la throw chumi ko ai ni always less than b hai se la la throw sida tar is equal to or su yae aduduna six statements su la le aduduna animak la le neither one nor two ko sisa ma yae ko sumaina puthok pe ai ko next question we will see next question sina koigi unit digit puthok sida what is the unit digit in the multiplication of 1 3 5 7 9 ko aduga sigi unit digit puthok ai ko unit digit puthok ai ni ko 1 3 1 3 5 7 9 ko ko formula ge matugina aikoina karigomba unit digit se puthok ke haragadi koigi 5 haba number se yarab 5 haba number se yarab ko 5 haba number se yarab magi unit digit se 5 haba number se sida puri number se multiplication in a multiplication 5 haba number se yarab yawba yawdaba hana yengo 5 haba number se yarab magi unit digit se see 5 haba number se yawre dana magi unit digit se either 0 natraga or 5 tane multiplication tawada any number ama multiplication tawa matamda 5 haba number se yawraba multiply tawnaba marak sida du taragane ma se 0 natraga 5 oide 0 oibse karam kanda oigena hara kanda atopa number ama if ko 2 is also included in multiplication tawada 2 sisu yawraba natraga or ko even number yawraba any even number is included haibadi 5 haba number sisu yawre aduga 2 haba number sisu yaw taragadi magi unit digit se 0 oidide natragadi 5 se mathanda yawraba 2 haba number se yawdraba or any even number se yawdraba adai taragadi 5 adum tadoine adai taragadi 5 haba number se yawre aduduna 0 natraga 5 se oirani sujo sonabadi 0 habadi option se yawdre 5 is yawrabina 5 se adum kholane and aduga sidasu even number yawre 7 9 99 1 3 even number yawde ko 2 su yawde ba
ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 5 ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯖꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯠꯅꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯗꯤꯖꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯪꯀꯁꯤꯗ ꯖꯤꯔꯣ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯗꯤꯖꯤꯠꯀꯤꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯗꯤꯖꯤꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯂꯤꯁꯇ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨꯀꯣ if ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ and ngasi sida